Nongeye kubasuhuza reka nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza muherereye hose hirya no hino ku isi, mbahaye ikaze mu makuru agiye atandukanye ari kuvugwa muri kano kanya. Ni amakuru tugiye kuza kwibanda cyane rwose ku magambo akomeye cyane. Ni amagambo yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, aho yagaragaje neza cyane ko rwose ngo yaba ibihano bifatirwa igihugu cy'u Rwanda cyangwa se bisabirwa u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakemura ibibazo by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko u Rwanda rwakwemera kubyakira nta kuzuyaza na gatoya. Nibyo yagarutseho mu buryo bweruye cyane, agaragaza neza cyane ko rwose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kugenda izenguruka amahanga isabira igihugu cy'u Rwanda ibihano, ariko agaragaza ko rwose ibyo nta kintu na gito bishobora kumara. Anagaragaza neza cyane ko u Rwanda ruzakomeza gukora ibyo rusabwa kugira ngo umutekano mu karere ugende neza, ariko kandi bikanagendana n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho kugira ngo ikemure ibibazo bitandukanye biri mu burasirazuba bw'igihugu cyayo, ikomeza kugenda izenguruka isi iri gusabira igihugu cy'u Rwanda ibihano, aho rwose Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbibutsa ko ishinja igihugu cy'u Rwanda gukomeza kugira uruhare rukomeye cyane mu gufasha umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 ukomeza kugenda wigarura ibice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi bitanaciriye aho gusa, leta y'u Rwanda nayo ishinja bikomeye cyane igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukomeza guhereza inkunga zikomeye cyane FDLR, kandi mu by'ukuri murabizi neza cyane ko FDLR yagize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Binagaragaza neza cyane uburyo ki rwose imibanire y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itazapfa kugenda ishoboka. Ni ibigendanye n'uko rwose impande zombi zikomeza kugenda zishinjanya ibintu bigiye bitandukanye. Mu minsi ishize nibwo Mathilde Mukantaba na Ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize gutya atangariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko hari imikoranire imwe igiye itandukanye bafitanye na Alliance Fleuve Congo M23. Ibyo ngibyo byatumye abayobozi bamwe batandukanye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahaguruka batangaza ko rwose bari babizi, kandi ko bagiye bakunda ngo kubigaragariza amahanga akabyirengagiza. Ariko kandi Alliance Fleuve Congo M23 yasobanuye neza cyane imikorere ifitanye na Leta y'u Rwanda ko ari ibigendanye no gukomeza gucunga umutekano wo ku mipaka ihuza impande zombi, bitandukanye nuko rwose ngo abantu bo mu butegetsi bwa Kinshasa bagiye babyumva. Bigaragaza neza cyane ko rwose ngo gufatanya n'igihugu cy'u Rwanda bitagendanye n'ubundi mu mikorere y'igisirikare cyangwa se mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Ndagira ngo ntizimbye amagambo, reka twinjire muri aya magambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Ubundi ni amakuru menshi cyane uzakomeza kugenda ubonera ku gihe. Reka nizimbye amagambo mbinjize muri aya makuru ku buryo burambuye. Reba hasi handitse subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategurira n'ubundi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko yaba ibihano u Rwanda rusabirwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwayo, rwakwemera kubyakira nta kuzuyaza na gatoya kugira ngo amahoro ahinde mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu, mu kiganiro cyihariye cyagarukaga cyane ku nshingano z'abahuza b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ni mu kibazo cy'umutekano muke mu karere n'ubundi. Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe yavuze ko kuva kera guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyira imbere kuzenguruka amahanga isabira igihugu cy'u Rwanda ibihano, yirengagije ko atari byo bikemura ibibazo by'umutekano mukeya muri icyo gihugu cyayo. Ati kuva kera ntabwo guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yigeze ihagarika na gatoya gusabira ibihano u Rwanda, aho kugira ngo ijye i Burayi muri Amerika gusabira ibihano igihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda, igomba kwicara igashyira mu bikorwa ibyo yiyemeje n'ubundi kugira ngo bigire umusaruro bitanga. Ubu tuvugana indege z'intambara, twa tudege duto twa drone turacyarasa mu baturage hirya no hino muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice by'abanyekongo cyane cyane b'abatutsi. Ibyo ni ibintu biba buri munsi kandi bimaze amezi menshi cyane biba, kandi guverinoma yashyize umukono ku gahenge n'ubundi hagati yayo ndetse na AFC M23. Yakomeje agaragaza ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikora nk'itarebwa n'amasezerano iba yashyizeho umukono, ibintu bidashobora gutanga igisubizo na gitoya. Ati yo ikora nk'aho itarebwa n'amasezerano ishyiraho umukono. Niba hari umuntu ukwiriye ibihano yarakwiye kuba uwo utubahiriza ibyo yasinye, agatera bombe mu baturage, agakwirakwiza imvugo z'urwango. Twebwe rero icyo tubwira guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kugira ngo bajye kwicara bahora bajya gusabira u Rwanda ibihano, bagomba kwicara bagashyira mu bikorwa ibyo biyemeje, bakareka gukomeza kurasa. Yahise yerekana ko niba ibihano u Rwanda ruhora rusabirwa byazana amahoro mu karere, rwabyakira nta kabuza. Ati niba ibihano byakemura ibibazo bimaze imyaka myinshi muri
Kongo twe twabisinya ejo mu gitondo, ariko ikibazo nuko tuzi ko bidashobora gukemura ikibazo. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gushaka umuti w'ibibazo biri muri iki gihugu kugira ngo amahoro ahinde mu karere. Minisitiri Nduhungirehe kandi yasobanuye ko kuvuga ko u Rwanda na FCM23 bifitanye imikoranire ari uko bihuje n'inyungu z'umutekano ku kibazo cy'umutekano ndetse n'umutwe wa FDLR, kandi ko kuri ubu ukaba uri kugenzura imipaka yose ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ati ni ibintu byumvikana, ariko bitavuze ko u Rwanda ari AFC/M23 kuko ni umutwe w'abanyekongo ufite ibibazo byawo bwite bitandukanye n'iby'u Rwanda. Twebwe dufite n'ikindi dushaka gukumira kandi cyagaragaye mu mateka. Yerekanye ko kuva jenoside yakorewe abatutsi yaba hashize imyaka hafi 32 hari ibitero bitarangira byagiye bigabwa ku Rwanda n'iyi mitwe yahoze irutera ikica abaturage b'u Rwanda ikanabica ishingiye ku bwoko n'ubundi. Ati ni nayo mpamvu twavuze ko tugomba gushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Icyo ni ikintu twebwe nk'igihugu tugomba kugenzura, gukumira, kuko ni umutekano w'igihugu n'abanyagihugu bacu. Uwo mutekano turengera ugerageza guhungabanywa n'uwo mutwe wa FDLR uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agaragaza ko icyo abanyarwanda bagomba kumva ari uko u Rwanda rufite ingamba z'ubwirinzi zirengera abanyarwanda, ariko hakabaho hari n'inyungu ruhuje na FCM23 kubera ko hari FDLR yica abanyekongo ariko ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, bityo ko rwose bisa n'ibisangiye amateka. Ati tukaba duhuza ibikorwa mu by'umutekano n'ubundi nk'uko yasoje agenda bisobanura. Kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 30 Mutarama mu mwaka wa 2026, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari yakiriye muri Village Urugwiro Perezida w'inama y'Abaminisitiri ya Togo Faure Sozimani Nyasibe, usanzwe ari n'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibiganiro bagiranye, bombi bahuye n'abagize akanama k'inzobere kashyizweho na African Union barimo Olusegun Obasanjo wabaye perezida wa Nigeria, Sahle-Work Zewde wabaye perezida wa Ethiopia, Festus Mogae wayoboye Botswana ndetse na Catherine Samba Panza wabaye perezida wa Central Africa. Abo ni abahuza bashyizweho na African Union muri uko kwezi, bakaba bageze mu Rwanda bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bafite kandi gusura ibihugu bya Uganda ndetse n'u Burundi. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko u Rwanda ruha agaciro gakomeye cyane ubuhuza bwa African Union ni mu gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yakomeje agira ati twebwe tubuha agaciro gakomeye kuko muribuka ko iyi ntambara, amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarebwaga n'ubuhuza bwa Afurika. Muribuka ibiganiro bya Nairobi byahuzaga abanyekongo ubwabo n'ibiganiro byari byarashyizweho na EAC na Perezida Uhuru Kenyatta akaba ari we wabiyoboraga, ariko muribuka uko byarangiye ari uko Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yirukanye M23 mu biganiro bya politike byaberaga i Nairobi, ndetse anirukana umutwe w'ingabo z'uyu muryango wari ugamije kubungabunga umutekano kandi wari waratanze umusaruro ufatika. Ubwo ingabo za EAC zari ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, M23 yari yemeye gutanga 80% by'uduce yari yarigaruriye, ndetse n'agahenge karubahirizwa kuko wari hagati y'ingabo za leta ndetse n'iza M23. Minisitiri Nduhungirehe yongeye kugaragaza ko rwose ibiganiro bya Rwanda byari bigamije kugarura umubano mwiza hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko mu kuboza mu mwaka wa 2024 guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yanga ko amasezerano yashyirwamo ingiro ngo irebana no gusenya umutwe wa FDLR nk'uko yarabyemeye, bituma ibiganiro birangirira aho ngaho. Nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, nabwo ibihugu bigize umuryango wa SADC ndetse na EAC byongeye guhura, ariko Perezida Tshisekedi ashaka kujyana ibiganiro mu mahanga, aribwo hatangiraga ibiganiro byo muri Qatar bihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FCM23 n'ibyo muri Amerika byahuje igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati twifuze ko ubuhuza bwa Afurika bwakongera ingufu muri ibi biganiro kugira ngo noneho turebe uko twashyira mu bikorwa amasezerano yamaze gushyirwaho umukono, kuko ya Washington yo yamaze gushyirwaho umukono, igisigaye ni ukureba uko twashyira mu bikorwa aya masezerano. Yasobanuye ko ubuhuza bwa Afurika yunze ubumwe n'ubwa Qatar na Amerika byose byuzuzanya, ni mu rwego rwo gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere muri rusange. Yerekanye kandi ko abahuza ba African Union
batazatangiza ibindi biganiro bishya, ahubwo bagiye gufasha abahuza bariho, ni ukuvuga Amerika ndetse na Qatar mu gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington ibihugu byombi byashyizeho umukono mu mpera z'umwaka ushize, ndetse no kuganira kuri aya masezerano yandi ya Qatar mu gushaka amahoro arambye hagati ya AFC M23 ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yibukije ko kuva amasezerano ya Washington yashyirwaho umukono nta kindi kintu kirakorwa, bityo ko hakenewe kongerwamo ingufu ndetse n'ibiganiro bya Doha batarasubira mu biganiro, kandi ko rwose nabyo bigomba gukomeza, ni ukugira ngo ibintu byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigende mu mwuka mwiza muri rusange. Hanyuma reka mbashimire mwese mwakoze kubana natwe muri aya makuru agiye atandukanye yagarukaga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko cyane cyane twibanda kuri iki kiganiro cya Minisitiri Olivier Nduhungirehe na televiziyo y'igihugu muri rusange, aho yagaragaje neza cyane ko rwose igihugu cy'u Rwanda kitazakomeza na gatoya gukomeza gukuraho na gatoya ingamba z'ubwirinzi, mu gihe FDLR itari yakurwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se itarasenywa ku buryo bugaragara nk'uko impande zombi zamaze kuba zigira gutya zikabyiyemeza muri rusange. Mwakoze kubana natwe, mukomeze kugubwa neza, ibihe byiza kuri mwebwe, ibihe byiza ku banyu bose aho muherereye hose hirya no hino mu isi.